probando el equipo de sonido. Ahora sí, Hola. ya, por fin. Kunan. Entonces voy a volver a meter. Buenas Hola, hola. hermano, grabé. ¿No? Romina, buenas noches. Ahora se les escucha. Manday. Ahí te encanta, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, ¿no? Hola, Gabriel, Gracias. buenas noches. Buenas noches, Marquitos. Hola, John. Yachu. Vale. John Kunan Kasta. Jonathan. Mamá. Hola, Sari. Hola, Jael. Chay Hola, inician ya. Jonathan. Escuchan su tinerario, Chay John. Ya. Mananga Jonathan. ¿Y? Ari. John. Ahí está, ya hay Kushankuña, Chaypi. Ahí está Ana. Anita Mainaya. Hermana Ana. Hola, Carla. Hola, Carlita. Hola, hermana. Buenas noches. Buenas noches, hermano León. Inca, hermano León. Hermano Rodríguez, Renecito, Inaya, Juárez Yachu. Oye. Hola, Pecha. Buenas noches, hermano Caleb. Hola. Saludos. Buenas noches, hermano Caleb. Buenas noches. Adiós. Necesito cortar capo. Cortar. Hermana Martita Fernández, buenas noches. Buenas noches, hermana Walegia, hermanita. Vale. Kasichuan. Angri, Meina Kasanki. Vale, le casan hermana. Kusikuni. Gracias. Martita Mainaya. Buenas Walegia, hermanita, Gankuna y Meina Kasankichis. Kusisqa. Kusikuni no gapsi, kususpa, kusisqa kanchi no ganchisqa, songo kusisqa yapuni. Oh, vale, hermanita. Y Cancunata Rixuspa no hay cups kusisqallata kaikua. Ahina kanchi karumantapis yayku, y fotografía finaleñaps qhawanakusanchispuni. Yachasqalla kanch pero Ari yachakusanchisña. Hina. Pero abraza cuitaps a tin, hermanita, Hina. Abrazo. Eso, suma. Hermanito. Abrazanakunapas kasallantaqnin. Anchata faltachasanchis, tantanakunata faltachasanchis, obrama lluqsinata. Hermanita Eva y Mainaya. Hermanito, y Mainaya Kakunki, milenquita, hermano. Hola, Evita. buenas tardes. Anchata cuscuy currixuspa. No gapis, may kusis hakani, ay kumuspa, solo kay maquinata, mana atinichu, manejaita. Hermanita, gracias a Jehová, hermanita, hasta Cachamoa. Maita, agradecuni, tatachi, Jehová, y hermanita, hasta. Ay, hermanita, vale, kuna. Uyarisun, sus jacas son hermanita, calpachacunanchefa, purajmanta. Cosicuyucan. Ay, hermanito, Maita, agradecuni, Maita, se cuida, munargaicha. Gracias, hermanita, ham, ya na parisawan. Ya, ñañitay. Vale, pero entonces, cosa no hay cups, canta sus mait calpachacuy. Ay, hermanito. Alta chasharaico, hermanita. May African reunión procuradores estatal. Ay, hermanita. Ay, ñañitay, 7 de la noche. Acá ya día can. Ari. Ya. Ya 7 de la noche. Ari. Ya. Ya. Y pregúntemelo. Que está. Vale, hermanas ni, sumasta hamunkits kay tanta kuninchehman, kay semana sumas kan kaycharen. Qallariykunapaq entonces kay tanta kuninchehta takirisun takita.
144 taquicas. Chaypi nisha wiñay kawsaypi ukurin. Entonces, chayta taquirina, chanto kumañakuyta ruasunch. Pantallapi hawasunch chay taquita. Mañakusunch. Jehová may agradeces a Gachayku kay semana manta y maraykuchus suma semana kanga kay tanta kuymantapis agradecikullaikuta Jehová munaykupuni suma lluqsinanta munayku kay tanta kuypi ganta yupaychasuyta hatunchasuyta may kusisqa kachayku hermanos niykuwan kaypi waturishawayku visitarishawayku Jehová chaymanta mayta agradecikuyku sumaqta kallpachariwasqayku paykunapis sapuq niykuta yanapariwasqayku y puraqmantataq sonqochanakusqayku Jehová. Kay mañakuyta y kay tantakuyta saqayku makisniykimpi munasqa wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Alguien hamusqa kankichis hermanos ni kay tantakuyninchikman tumpata willarisqaykichik imamantachus parlarisunchik y chanta qallarikusunchis kay tantakuyninchikman. Qallarinapaq parlarisunchis kay manta imaraykutaq kacharipuna watamanta yachananchik tiyan. Imarayku importante kashan chay. Chaymanta yachakusunchik chanta sumaqta yachachiykunata mask'ana chay partepita qhawarisunchik kaymanta Diospaq palabrampi ninchu vengakuy allillan kasqanta chay tapuyman kutichisunchik. Bibliata leerisunchik chanta sumaqta yachachinachik chay partepi qhawarisunchis ñawpaq kutipi parlarispa revisitata y chanta Bibliamanta yachachispa. Hermanos ninchis, hermanas ninchis sumaqta wakichikunku chaypi chay parteta ruwanankupaq. Cristiano kawsayninchik chay partepita qhawarisunchik imapita congregación llank'arinan tiyan. Entonces chaymanta parlarisunchis. Chanta parlarillasunta Jehová Dioswan, Jesuswan kacharichiwasun. Imaynatataq chaypi videota qhawarisunchik. Tukuchanapaqta kay sumaq discurso kapwasunchik nin munakuywan p'achawan hina p'achallikuychik. Entonces kunanchiksis sumaqta yachakusunchik puraqmanta yanapanakuspa Diosta yupaychasunchis. Qallarisun ñawpaq kaqwan parlarisunchis kaymanta
imaraykuta kacharipuna watamanta yachananchik tiyan. Chayta ruanqa hermanunchis Gabriel. Uyarisqayku hermanoy. Muchas gracias, hermano John. Imaraykuta kacharipuna watamanta yachananchik tiyan. Bueno, kaita poega may sumak importante kashan, hermanos. Imaraykuchus chayta sumakta tumpamantawan beneficia usunchis. Ñawpajtaqa lerinachis Bibliapi, por favor. Levítico capítulo 25 y versículo 10. Juska kaita ñawrinachis. Levítico capítulo 25, versículo 10. Chaypita tarinkiches chayqa hinata niwanchaq. Chay pisqa chunka wata kaqqa Diospaq t'aqasqa kanga. Chay watapi tukuyman ullarinchikkichik, chay hallp'api tukuy runasqa kacharichisqa kanankuta. Hallp'apis pejpatachus karqa chayman kutichipusqallataq kanga. Sapa hukpis kutipullanqa familianman. Ari, chay pisqa chunka wata kaqqa Diospaq t'aqasqa kanga niwanchis. Imaniyta munashan chaywan. Bueno, chaypita carga Jehová Dios y Yericherga, israelitasta, ¿chari? Chamunan carga chay años 50 neta, pizca chunka wata. Ari. Y maray guaginata carga. Y maray kuchus Jehová Dios, chaywan Yerichita munasharga israelitas, man. Y maray kuchus paiguna salvasa carganco Egipto manta. Chayray Jehová Dios chaywan yachachisarga israelitas, man. Paiguna chayman yarikunankuta. Mana chayyachu. Chayta chantapis nita munasharga, chay ley niskan manjina, indica sharga, hagay tiempopi. Zunaskas, Joaquín Cutis, y chapis, huachajinas causa kusharkanko. Joaquín Tahri, alillan causa epi risharkanko. Entonces, mana nisonman, ashka huachas kanampaj, nita huaj israelitas kapaj kepakunankupaj. Entonces, chay chunka, pisga chunka watata, yana pasharga, israelitas alillan causa kunankupa. Ari, ajinataga entonces, causa kunanku carga. Chantapis, si imainatas paiguna israelitas chayta y achaspa, siente kunanku carga. Bueno, chachanampas chayta, imainatas Joaquín israelitas siente kunanku carga, fotota hawaita tisuma. Por favor, churari puego, hermano, Pantalla pichay fotota jawarizum. Hagay tiempo pi ichapis israelitas ga familian kupi wachas kananku raigu. Entonces, esclavos fina sirvita aterkanku israelitas. Pero chay chunka pisga chunka watas chamotin imainatas paiguna siente korkanku. Bueno, Kacharipuna watapi, esclavo israelitasga, familias ninkuan kuska halpankuman kutipunan kukaka. Imainata chaypi rikunchis, imainata paiguna siente kunko, may kusisca sichari. Imaraykuchus watehmanta familiankuan tinku kapuita atinan kukaka. Kusisgas, ari, ajinamanta Jehová Dios, sumasta bendecisarga israelitas. Mana chayllachu. Herencia manta parlaspa y mata hasta Jehová Dios y achachita munasharga. Gracias, hermano Fotito Manta. Kunanga, capítulo 25, Kikin capítulo, y Kunantas ñaorizum, versículo 15. Capítulo 25, Levítico, libro Manta, versículo 15, lerizum, ¿ya? Y chaypitas nin, Kacharipuna chay watamanta mas hawatachus pasasqa manhina ataqa. Duna sikichej manta santinkichej. Hinallata pasarachus kanan kashan chayman vendenkichej. Ari, y chawgan uyarkanki campopi especialmente. Campopi, digamos, imayatapis ruanankupaj, a veces terrenitus manta hacienda kunkuichari. Ari, y mata chay hacienda alquiler hina. ¿No? Bueno, hagay tiempo pi, israelitas, halpankuta pendes paga, mana pendesar kanka punichu. Managa,
cosechas valor nimpi adienda sharkan. Ari, chayraigu, paiguna, zuaita tinku chaita. Hasta one piece, chay año jubileo niska, pisgachunka wata chamuktin, paiguna, kutichipunanku carga chaita. Mana pierdenankunanchu carga. ¿Chari? Akina, tukui israelitasga, kusisgas causa kuita aterkan. Mana chaylachu. Kunanga, jepan versículos taractas leerisunchis. 18 manta, 22 kama leerinas. Por favor, ¿ya? Kikin capítulo manta. Levítico capítulo 25, versículos 18 manta, 22 kama. Y chaypitas ni leyes ni takasuiche, kamachiskas ni tapis junt aicha. Chay imastachus alintas wankiches chayra, ni imamanta manchachikuspa tiakunkichech chay halpapi. Halpaga sumakta poco pusongachi. Gangunatak chayta mikurinkichech, saksakunaykichech kam. Hinata ni imamanta manchachikuspa tiakunkichech. Ichapis kangunaga tapunakunkichech, imatatak mikusum chay ganchis kahwa tapi mana talpuspari. Nitas cosechatapis ojarispari nispa. Nogamin bendición nita apachimuskaykichech sokta kahwata. Chay watapi pogo pusongache 15 watas juntata mikunaykichech. Samarikuna wata pasajtinpis. Mikuskas kankichejraj, zesago mikuykunata, pusas kahwatapi uhtawan tarpunaykichech kam. Chay watapi tarpuskaykichech, pogonan kama hiskon watakama zesago mikuykunata mikunkichech. Ari. Kaiwan nita Jehová Dios yachachita munashanka mana llakikunakuta. Paigunaga chay kamachaykunasta kasukunanku carga, sumakta chaga. Entonces, Jehová Dios pa bendición niwan allinta causa kunanku carga. Ni mamanta llakikuspa. Ari, ajinamanta paigunaga, Jehová Dios te yupaichaspa. Songo juntasca ni son. Kusisca, Jehová Dios te yupaichana. Kunan, imata tukuy kaimanta yachakusun. Imata yachachiwanche Jehová Dios. ¿No es cierto kunan tiempo, hermanos ni? Esclavos jinas casanches, ari, huchamanta, wañuimantawan ima. Chayraigu, tumpamantawan, Señor ninches Jesucristo. Paga, kacharichiwasunchis, kai huchamanta, wañuimantawan ima. Tumpamantawan. Dios pa kamachisnenga, kacharichiskallata, kasunchis huchamanta, wañuimantawan. Pero, tapurikunanchek tiyan, hermanos ne. Y matas wananchek tiyan. Ari. Y matas wananchek tiyan. Kusisgas wiñaypa causa kunanchek. Lerganchek hina. Versículo pi y mata Jehová Dios kamacherga israelitas no. Chaypita ni warganches fichus kankuna kasunkicha. ¿No es cierto? Chaypita. Kamachiskas ni tapis juntankichek chayga. Alin risongacha. Kai tiempo pikiki yantata. Jehová Dios ni wanchis, kusiskas causa kunanchekpaj y matas wananchek tiyan. Chaypitas kusiskas causa kunanchekpaj, Jehová Dios paniskas ninta, casu kunanchek punitiyan. Y mainatas tumpamantawan causa y kanga, hermanos. Jepan fotituta, por favor, churaripo. Chaypi, kawarisunchis, y mainatas kanga tumpamantawan. Kunan tiempo pi, mana hinapichu causa kusanchis. Maeman lugarman dispapis, tarinchis onguaykunata, yaki, ichari. Pero tumpa mantawa, Señor ninche Jesucristo, paega kacharichiwasunchis, huchamanta, wañi mantawa. Chaypita, dibujupis y kunchejina, kusisgas causa kusun, manañatas chaypi yaki kunas kangachu. Tukuipis, trabajaita kusiwan, trabajaita atisunchis. Ari hermanos ni, chayraiku, Jehová Dios katumpa mantawan, kacharichina wanchekta ni wanis. Chaypachta y matas wananchektian, ari, Dios pas nisgasninta, sumakta juntananchektian, yajinamanta, israelitas hina,
Tukuy tiempo bendiciones ninta, hapita atisunchis, y kunan manta pacha hagaiman, kusisgas, causa cuita atisunchis. Muchas gracias. Maita agradecer ku hermano sumasta su tincharibeco. Ajina pone un pamantawan cacharichis casunch libremente. Imamanta, huchamanta, wañimantapsi. Suma. Kuna ñawpajman rispallapuni suma yachachikunata maskana chay partema yaykusuncha chaypa hermanunchis Marco wakichiku. Mas caso Marcota señal encina mana alinchu kachara. Arimana kachanchu. Hola. Coche Marquito, uyariscaico. Marco Uyaribaiko. Hola, hola. ¿Se escucha? Are Uyarico, coche. Gracias. Smai sumaj, entonces, que sumaj yachachi kunata icha, que ñawerispa Levítico capítulos 24, 25, tarer ganche, chay pasta, kunan, chay manta parlarisunche. Ñawpasta gallarinapa, mascarison, pitah ñawerispa yanapariwasuman. Pitah ñawiripuaykuman. Hermanonche Caleb pay makinta ujaris. Mana, kikinchay, israelita, sairai imata ruah, mana net cancho. Chay víctima, mana chagata pasas canta, ne canco. Chay asuntota, jueces manta, chay na carga. Y paikuna chay decisión, tomananku carga, imata ruanakuta. Gracias, hermana Ari. Chaita. Palabrampi nincho vengakuy alliran kasganta. Estaban sotinchay como son. Chay Levítico 24, 20 niscan imagina. Dios el papu. Internet ni marincho que eso. Comenta digamos hermana y Carla. Y hay como una cama. Ari kaypi sut'itani wanchis imana kutingoqa jueces mansinanku karqa paykuna castigo churananku pay imatas wakunanta. Chantas paykuna yacharqanku mana magonakunankuchu kasqanta imaraykuchus paykuna chay kikinwan castigasqa kanankuta yacharqanku. Eso, imagino, ¿eh? Marquito, ¿contigo mungiña? Manasina Jonathan Acutiña, pero no sé.
Apaykachallao, chayta puesto iskayta. Ya. Vale, pues entonces chay carga, kuna kapan gasta puisito ni wanche y más talla chacunche que semana bibliata lees. Hablaré de suma entonces. Hallaris un Zomina. Levítico 25:36 yachachiwanche, goriko gruna cananchepa, mana michakuspa goita tinche, y matallatapis kaiwas hermanos ninchekman. Mana interesta cobraspa, managa tukuy songowan, kusiwan y maruanan chektian. Eso, aquí. Hermano Caleb. Hay Levítico 25:10, Parlan, jubileo mata. Jubileo pi, esclavos, da charis gas, canunco carga, una y manta, familias nincuta, guatej manta, riku, tanku, jubileo ka, tapa 50, guatas carca, maitaja, pusi tanku, familian tuta, guatej manta, rikuspa, mai pusi tiempo carca. Unanka piensa rina y mainashus jubileo paraíso pi canca. Mañana has esclavos ninchu kasum che guates mantatas guanyuska familian cheta rukuspa mai hatum kusik tiempo canca, chay tiempo ta maita tu ya shan che. Gracias, hermano y Caleb. Sumar calpachacun, ajena. Hermano René. El Levítico 25, 17, 18 pie reparachivancha de que Jehová Dios mana munancho chaukiana kunanchekta y ni pirunatap chaukiananchekta. Hina kahten hakchay kamachinin kasukunch chayra paita manchikushanchak chantapis ayin riwasun chayta kasukusunchak. Ajena, hermano. A ver, hermananchi Sari. Levítico 24:16 niskamangina, ñopa tiempo pega, pilla pidió para contra Caricosti, guañuchisca carga ahí. Y bueno, con el tiempo pega, Jehová ya están Biblias niscanta, guajinaman kamachihuastinche, caipachacuna tía casucunapaji, y más tinchos mana casucusum manchaiga, entonces con Jehová contra Antajina churacusuma, ¿no? Entonces, si no ganches caipachacusum casucunapa, Jehová tacusichisun y bendiciones tatas goasum. Gracias, Ariagina. Hermano León. Kay Levítico capítulo 25, versículo 21. Jehová nerga sohta watapita puskay kicheja 15 wataspahkan. Entonces, Jehová cuidarga 15 watts ñaupaj mantaña israelitasta, ¿no? Chaya chachiwan kunan tiempo pi chawakin hermanos mana trabajo yo kasuma y mal yakipi kasuman. Jehová ni shawanche 15 watas ñaupajtan yachaniña y mainatach cuidas kaikiche. Entonces, mana ni maika iskaichakunanchecho tian Jehová manda. Pai cuidawasunche y mapipis rikukuspa. Seguros que se llaman. Familia Tenorio. Levíticos 25:38. Chaypinin y menamantach Jehová cuya cuiniwa munakuywan israelitasta orjomorga Egipto manta. Y chaypi zikucherga cuya cuininta munakuininta. Y chay tiempo, pejinayanta kuran tiempo, Jehová zikuchisan cuya cuininta munakuininta tukuy runasma. Chayreutak y maimanamanta perikachisan. Y chaypita zikuchishan cuya cuininta munakuininta. Chayraiku chayralkaypi sumaqta yanapakunapaq kallpachakunapaq yanapawan kay imaraykuchus Jehová hina nogapis waqsurasmanta kuyakuspa uyaypi yanapakuna tiyan. Vale, pues gracias, hermano. Sumata kutichimorangitz.
Asca carga chay tukuy kallpachakurqanchik parlarinapaq sumaq chay. Ñawpaqman risunchik kunan Bibliata leenapaq chay parteman yaykusunchik y chay partepi leerisunchik Levítico 24, 1 al 23. Chaypaq wakichikun hermanunchis Escobar Vicente. Tata Diosqa Moisesman parlaspa nerqa Israelitas kamachi apamunankuta sumaqnin kaq olivo asachita kanchanaspa. Ahinamanta kanchanallanpaqpuni. Chay kanchachinasta Aronpaq allinta hawanqa ch'isiyaykuykamanta sutianankama. Tata Diospa ñawpaqinpi kanchanallanpaqpuni. Dioswan tinkukuna tulupi. Vilumanta hawapi. Kay kamachisqaqa tukuy miraynikichikpaq wiñaypaq kanqa. Aronqa chay kanchachinasta churarqa quri purumanta waspa hatun sayachina kanchanamman. Tata Diospa ñawpaqinpi kanchanallanpaqpuni. Sumaqnin kaq hakumanta chunka iskayniyuq t'antasta ruwaspa. Chayachi, sapa uqnin kachun tawa kilo hakumanta. Chaytataq churanki, Tata Diospa ñawpaqinman quri purumanta ruwasqa misama. Iskay sinruta sapa uqta suqtatakama. Sapa uq sinru patamanta sumaq kaq inciensuta churanki. Chayqa yuyarikunapaq haywanata Tata Diospaq q'ulachisqa kananpaq. Chaytaqa sapa samarikuna p'unchay Tata Diospa ñawpaqinman churanaykichikpuni Israelitaspaq sutinpi. Chay tratuqa wiñaypaq kanqa. Chay t'antaqa Aronpaq churisninpatawanpuni kanqa. Paykunataq mikhukapunanku tiyan Diospaq t'aqasqa limpu chiqata. Chay haywanaqa Tata Diospaq q'ulachisqanmanta may santumi. Israelitas ukhupi karqa uq runa. Mamanmanta Israelita, tatanmantataq Egipcio. Mamanpaq sutin karqa Selomet. Pay karqa Debrejpaq ususin Dan ayllumanta. Chay runaqa uq Israelitawan k'aminakuyta qallarirqa. Hara ukhupi kachaptin. Chanta payqa Diospaq contranta rimarqa. Sutinta maldesispa. Charayku chay runataqa Moisesman pusamurqanku. Hinaspataq payta wisq'aykurqanku. Tata Dios imatachus ruwanankuta kamachinankama. Chanta Tata Diosqa Moisesta kay hinata parlarqa. Haramanta hawaman urquy chay pichus maldisiwaqta. Chay nisqata uyariqkunataq makisninkuta paypaq umanman churachunku. Chantataq tukuy runas rumiswan ch'anqaykuspa wañuchichunku. Kunanqa Israelitasman millayta. Pillapis Diospaq sutinta maldesejqa huchachasqa kanqa. Pillapis Tata Diospaq contranta rimaqtaqa tukuy runas
rumiswan ch'anqaykuspa wañuchinqanku. Forasterupis chayri Israelitapis kachu wañuchisqapuni kanqa. Pilapis runa masinta wañuchiqqa wañuchisqallataq kanqa. Pilapis waq runasta uywanta wañuchiqqa kutichinan tiyan uywamanta uywallatata. Pilapis ima saqrata runa masinpaq ruwaqmanqa chay hinallatataq paytapis ruwanqanku. Sichus piqpaq imanta p'akin chayqa paypaq imanpis p'akisqallataq kanqa. Ñawi, kirumanta kiru. Imatachus waq runaqta nanachin, chay hinallatataq paytapis nanachinqanku. Pichus uq runaq uywanta wañuchiqqa kawsashaqta uywata kutichinan tiyan. Pichus uq runata wañuchiqqa wañuchisqallataq kanqa. Chay kamachisqallapuni kanqa. Forasteropaq hinallata chay kikin llaqtayuqkunapaqpis. Nuqamin kani Señornikichik Tata Diosqa. Moisesqa chay imasta Israelitasman willaqtin. Diospaq kontranta parlaqta qaramanta hawaman urqunqanku. Chaypita rumiswan ch'anqaykuspa wañuchirqanku. Chayta Israelitasqa ruwasqanku Tata Diospa Moisesman kamachisqanman hina. Gracias, hermano y Vicente. Sumasta leeripayku, sumaq. Kay folletitun chunkapi nishan imaynatachus leerinata. Ama uqrejllata parlaychu nin. Entonces, wakin kuti kay situllapi kashan chay runa imata parlanchis tumpa pisillamanta, pero karupi kashan chay astawan kallpitawan, kunan micrófonos nechta parlashancha, entonces tumpitawan kallpitawan parlarina, o leerina kay kutipi kamachare. Entonces chayta nishawancha hatunmanta parlari o hatunmanta leeri nishawanchis. Sumaqta pero kallpachakunki hermano Vicente leerisqaykimanta suma. Kunan sumaqta yachachinachik chay parteman yaykusun chaypi kapuanchis ashka hermanitas ninchis yanapawasunchis. Qallarisun ñawpaq kaqwan entonces ñawpaq kutipi parlarispanin chayta ruwan hermananchis Marta Fernández yanapanga Jael. Uyarisqayku hermanasni. Microfonituykichaqta hap'iykuchiycha qallarikuychis. Hermanita y Marta, microfonito y kita happy ikuchi, apagas caras casi. Hola. Buenas noches. Guajiari musargaiki, nogaiku kaiku, por decir, nogaiku guajiari saiku ñawpaqtaqa nogaikuqa puris kaiku punkumanta punku, wasimanta wasi, parlarispa, Dios manta. Piwan parlasani, señorita Wanchu, señora Wanchu. Buenas noches, pero picanguiri, pi número ita cosungiri. Como ni sargaiki hina, nogaikoga puris pakajkaiku wasimanta wasi yarikunkichus. Purispa Dios unasta yanapajkaiku, anchaykaiku nogaiku. Chayraykutaq wahyamusayki, chayraykuta purikuyki señorita Wanchu, señora Wanchu parlarisani. Ah, ya, señorita Kay.
Pero hablar. Buenas noches, señorita. Ustapuitas wari munargaiki. Ustapuitas warita munargaiki. Ya, está por ahí. Tata Dios mañakusqanchista uyariwasunmanchu. No sé, uyarinmancha, maya chanichu. Chayta sut incharisunman Bibliapia. Leeripuykiman manacha makikipi Biblia kasanchu kay noqa makipi hapisani. Kay nata Bibliata 65 dosta. Uyaririwaya. Uyarisawankichu? Uyari. Ya. Kan uyarinki mañakusqaykuta. Tukuy runas kanman hamunku nin Bibliapi. Entonces, imata Dios uyarishchu kasqa manachu? Uyari nin. Ari, chantapish nin tukuy runas. Por ejemplo, kunan tiempo pega asqa runas kanchis tukuy parlayniw. Por ejemplo, noqaqa quichuaman parlarisayki. Castellano kallantaq, aymara kallantaq, chanta portugués e inglés, tukuy laya parlayi. Entonces, nin chaypi Biblia pega nisawanchik tukuy runas kanman hamunku nispa. Entonces, tukuyta uyarisawanchik Dios ninchista. Chayta ukurichiyta munarqayki. Sumas, chay, kachikuy kashan. Chantaqa munawllawaqpunichu uyarikuyta noqa wataqman waqyarimuykiman. Kunan dia hinata atisunmanchu sut ichariyta, por ejemplo, imaynata mañakuna kanman kasqa chayta ñata sut icharisunman. Porque kaypi mañakuy, pero imaynata mañakuna kanman. Ya, pero kayorasiata waqyariwankiman. Kayorasiata tiempo y kashan. Ya, entonces, ¿ima sutiyki, señorita? Jael. Señorita Jael, noqaypata Marta Fernández. Entonces, parlapaynakusunchik kunan dia hinaya, kikin horallatata waqyarimusqayki. Ya, está bien. Gracias, hermanay Marta, sumaqta ruwanki kanpis Jael, sumaqta ruwankichik. Kaypi nishawanchik hermanay Marta, kay folletinchikpi nin kallpacharinaykipaq hinapuni parlarini. Entonces, kunan kay tiempopi runas llakisqa kashanku, parlarispa telefononejta willarispa, kallpacharinapaq hina parlarinata nirishawanchik. Imaynata chayta ruwasuman, chay huk puntitupi iskay kaq puntitupi nin, mana allin imasmanta ama anchata parlaychu. Entonces, chayta ruwarqanki, kikin al punto rirqanki, noqayku kayta willariyku y chayta yacharichiyta o leeripuyta munarqayki nispa. Entonces, waq imasmanta parlasun chay, entonces, chay rato ichaniwasun mana tiempo ikanchu nispa, pero sumaqta ruwarqanki hermanay Marta. Cosa, suma, gracias hermanay. Kunan ñawpaqman rillasunpuni, revisitatañata qhawaykurisunchu. Chaypaq wakichikun hermananchis Isabel, yanapanqa hermananchis Margot. Uyarisqayku. Hola, imaynalla señora Margot. Ñoqa Isabel Guatekmanta waqyamusharkayki, uhtapuyman kutichinanchik karqay y chaytapuyta karqa imata Diosmanta mañakusunman. Ari, mañakuymanta palarirqanki? Ari, sumaq yarikusqayki. Imata yuyanki kan, imastataq Diosmanta mañakusunman. Kunan kay unquykumanta harkanawanchikta, astawanqa familianchikpa tukuy ima mañakunchik. Ari, imatachus necesitasqanchikta mañakunchik. Y chaypaqta huk texto Bibliamanta tiyapuanchik, kay Primera Juan 5:14. Ichaqanpis Bibliaykipi masqariwa. Primera Juan 5:14. Ajinata nishan. Kaymin Diospi atinakusqanchikqa, imatapis munayninman hina mañakuqtinchikqa, pay uyariwanchik. Y kay texto ñawrisqanchikman hina, imata kan entenderinki?
kaypi nin que munayninmanhina mañakuna kasqanta ichari. Ari sumaq kutichiskayki. Y chayrayku Dios niwanchik imatachus ñuqanchikrayku ruwananta, imatatachus ruwananchikta munan. Y chantapis Dios mañakusqanchikta allinpaq hawananpaqqa munayninman hinapuni mañakunanchik tiyan nin. Pero imaynata yachasunman imachus Diospa munaynin kasqanta. No, sumaq tapuyniyki. Diospa munayninta allinta yachanapaqqa Bibliata estudiananchik tiyan. Noqayku, por ejemplo, testigos de Jehová, tantakuykunasniyku kan, y chaypitaq Bibliata astawan yachakuyku, astawan sutinchariku, chantapis imaynatachus kunan tiempo Biblia yanapawasqaykumanta parlariyku, wakin libretistawan estudiariyku. Y mayta munayman ñuqa, qampis chay reunionesniykuman yaykurimunaykita, kunanqa sumnekta ahí kashan munawaqchu. ¿Ya? Sumaq entonces. Y chantapis video kapuan, y mayta qhawarinaykita munayman kay reunionesniykumanta astawan parlarishan. Apachimuykiman WhatsAppniykiman. Ya, apachimuwanki. Entonces, sumaq, doña Margot. Entonces, ichawaq día parlarisunman, imaynachus richasusqanmanta, ima tapuyniyki kaqtinpis, chayman kutichisunman. Waqyarimuykimanchu? Ari sumaq kanman chayta watiqmanta waqyarisayki entonces uyasayku. Ya, waqyarimuskayki. Gracias, hermana Isabel, cantapis Margot, sumasta yanaparinki, sumaq kacharqa. Kay nasi folletito unchaypi nishan, Isabel imaynatachus willarinata, chay 11 yachaqanapi nishan, kusiwan parlarin, entonces mana kaymayan, sino kusiwan parlarin. Chaydata ruwarqanki Bibliamanta yacharikuwa, yanapasunkima, mana munawa, entonces ahinata kusiwan parlariqtinchis pitas mana munanqachu, tukuy munanqanku. Chay primer puntito pinishan casi tukukuyninpi, primer párrafo tukukuyninpi nin, tukuy songo parlarinaykipaqa imamantachus parlanayki kashan, chaymanta sumaqta yachakuy. Entonces, niraq willaq richaspa o niraq yacharichaspa, noqanchikqa sumaqta yacharinaychis tiyan. Imata mayqanta astawan kallpitawan nirisa, mayqantataq allinta sumaqta sutincharisa, chayta yachaspa, sumaqta kusiwan parlarismi, tukuy songo, sumaqta ruwarqanki Isabel. Gracias cantapis Margot, yanaparisqaykimanta. Kunan, ñawpaqman rillasunpuni Bibliamanta yachachispa. Chaypaq yanapawasunchik hermanunchik José y kanqa yanapanqa Peter. Qallariykuwachcha entonces hermanoy. Bueno, Peter, kunanqa yachakullasunpuni. Ya. Bueno, Peter, kunanqa yachakullasunpuni. Kunanqa yachakuyninchispi kutichisunchis imaynata Jehová Diosman qayllaykusunman. Chayta kutichinapaq ñawirisunchis kay párrafo, chaypi chayta. Entonces, mañarikuykiman ñawirinaykita, por favor. Ya. Bibliamanta yachakusqanchikpi t'ukurispa, chantapis Diospaq ruwasqasninpi, yuyaychaykunasninpi, imatachus ruwananta nisqanpi ima t'ukuriyasunmanta. Chayta ruwaspaqa Jehová Dios munakuwasqanchikta, yachayniyuq kasqanta ima reparasunchik. Sumaqta ñawirinki, Peter. Cachito chay ñawirisqayki. Kunanqa ñawirisqanchisman hina, entonces kutichisunman. Imaynata entonces Jehová Diosman qayllaykusunman. Ni Bibliata ni leerispa t'ukurinanchik tiyan, chanta Diospaq ruwasqasninpi, yuyaychaykunasninpi, imatachus noqanchikpaq ruwananpipis t'ukuririyasunmanta. Sumaqta umachakunki, Peter. Chantapisqa niwanchis kay kikin párrafollapitaq kashan chaypi uqtaqa Bibliamanta ñawirinapaq. Chaypi nisawanchis kay Josué capítulo 1 hinataq versículo 8 chaypi kashan.
Ichapish noqa chayta ñawiripikiman Peter. Ninka hinata. Kay libropi Diospaq leyninmanta kaqtaqa willaypuni. K'iskiman tutap'unchay. Unanchay. Kay libropi imatachus nisqanta ruwanaykipaq. Ahinamanta tukuy ima ruwasqaykipi allin rinasunpaq niwanchik, ¿sí? Imayna richasunkipi. Ari may sumaq karishan. Kay fotitupi hina, kay jovencito hina ichapis ima ratu tiempo kaqtinpis trabajopi, chay ratupis nin qhawayrina Bibliata. Chaypita t'ukurina. Chay ancha allimpuni Peter. Entonces chayta ruwananchis tiyan. Chanta ichapus chikantawan yachakuspallapuni, entonces kunan qhipankaq parra jotawan ñawiriwaq Peter. Ya. Dios manga yaykunapaqa paypi creena atianikunataq. Creeninchayqa plantita hina. Plantita wiñanapaqa yakuwan hich'ananchaypuni tiyan. Ahinayatataq creeninchaq wiñananpaqpis. Imatachus leesqanchaypi t'ukurinanchaq tiyan. Eso, sumaqta ñawirinki Peter. Entonces, imaynamantawanta Jehová Dios ninchisman entonces qaylakuyta atisunmani? Nin creeninchaqta nin plantita hina wiñachinanchaq tiyan. Plantita wiñananpaqa yakituta sapapaqarin ichapis hich'asun wiñananpaq. Ahinayatataq nin creeninchaqta wiñachinanchaq tiyan. Chay ancha allimpuni Peter, imaraykuchus rich'anachi, imaraykuchus plantita plantarpash ma chayllapichu chay plantita wiñariyañachu, sino que cuidananchis tiyan, entonces yakitu hich'ananchis tiyan kikillanta creeninchispis, entonces noqanchis kallpachakunanchis tiyan chay creeninchis wiñananpaq, chantapis Bibliapi uchikanta rikuchillawanchista kay Hebreos capítulo 11, versículos ninkashan 1 y 6. Ichapis chaytawan ñawiriwaq Peter. Ya. Creeniyuq kayqa mana iskayrayanchu. Imatachus suyakushan chay hunt'akunanmantaqa. Yachantaq imapichis creesqan chiqapuni kasqanta. Chayta mana rikuqtinpis. Mana creeniyuq kaspaqa manapuni Diospaq ñawpaqinpi allinpa hawasqa kayta atisunmanchu. Imaraykuchus Diosman qayaykuqa creenan tiyan Diosqa kasqantapuni. Hinallataq sonqo k'aqaywan payta mask'aqkunata t'inkasqantapis. Eso. Entonces chaypi sut'ita nisawanchis creeniyuq kananchis tiyan. Chantapis sonqo k'aqaywan mask'ananchis tiyan, ruwananchis tiyan, si noqanchis chay creenis wiñananpaq ichari. Imayna richasunki kay ñawirisqanchis, kay estudiasqanchis Peter. May sumaq kashan kay sumaqta Bibliata leesunchis chayqa t'ukurinanchaq tiyan creeninchik wiñananpaq. Ahina creeninchik wiñaqtinqa Dios kasqantapuni creesun. Sumaqta yuyaychakunki, sumaqta umachakunki Peter. Allinta sumaq kutichimurqanki kunanqa kay qhipan yachakuninchispaq wakichikullasunpuni entonces, ¿ya? Gracias, hermano José Rantapis Peter, sumata yanapaykunki. Entonces, hermano José, kay nishawarganchis kay folletitun nishan kay 14 yachaganapi imaynata ruwarisuman chayta, sumaqta sutincharin. Ch'uyta kanan tiyan nishawan sumaq parlaypi charet. Y chaypi chay iskay parrafitupi nishan ahinata. Wakin palabrasta kutin kutita oqharin. Entonces, kutin kutita oqharisun chay, parlarisun chay temata imamantash parlarishanchik, imamantash sutincharishan chay, pichu uyarishan chay, sumaqta, sutisituta entiendenqa. Chayta munashan ruwananchay. Yahinatatas ruwarqanki, sumaqta sutita, ch'uytata sutincharirqanki. Gracias, hermano José, sumaqta ruwanki.
Fantapis Peter, yana parisqaykimanta. Vale, maita agradecens tukuy pikunachus yanapakurankichis chaykunata sumaqta ruwankichik. Kunan yaykusunchis cristiano kawsayninchik chay partema. Chaypaq takirisunchik huk takiyta 139, pantallaspi hawasunchik chay takiyta 139 kasha. Entonces chaypinin tukuy ima mosoq kasqanpi t'ukurini, takirinachik. Suma kachito kasharqa chay taki, Vale, suma tukuy songo takirarqanchik. Kunan parlarisunchik congregación imapillan kanantiyan chaymanta parlarisunchis ñawpaqta. Entonces, qallariykusunchis. Kayta tapusoqtinku imaynata kutichiwaq. Cree imaynata herenciachu. Chaywanchu nasikunchik, imatani suma hinata tapuwaqtinchik. Mana chaywanchu nasikunchik, nitaq herencia hinachu, Hasta wanga imatar wananchis tiyan creeniyuq kanapaq. Bueno, creeniyuq kanapaq Dios manta, palabran manta, imastachu aswan qhipaman ruwanga Jehová Dios,
chaymanta yachakunanchis karqa. Yachakurqanchayta, sumaqta wasinchayman hamuspa yachachiwarqanchik. Y watas pasqaman hinata chay creyninchikqa ichapis ajinita kasqanmanta imayna karqa wiñarqa, wiñarqa watas pasasqaman hina. Chay cree Diospi atinekusqanchik wiñarqa. Pero tiempo pasasqaman hina wiñaqtinpis imataq pasallanmanta. Ichapis pisiyapuman. Chaymanta kunan parlasunchik, pisiyapuman. Imaynata pisiyapuman. Ichapis tumpata piensarisuman kaypi. Imañatapis ninapi chayachinapaq imata churana tiyan. Llantata churana tiyan, o chayri gas necesitaq. Pero mana chay kaqtin, o gas tukukapushaqtin imaynata. Pisiyapun nina, Ichapis sumaqta lawrasharqa pisiyaykapa, wañupushan ninita. Creyninchik ajina ichapis kan. Sumaq kasharqa, pero ichapis pisiyapushan. Chaypi kunan llamkananchis tiyan. Imatatas ruwasuman creyninchik wiñanallampaqpuni. Mana pisiyapunam, mana uraqapunam. Imatas ruwasuman. Ichapis tumpata piensarisuman Abrahampi. Abrahampi piensarisuman tumpata. Imata pay ruwarqa. Imastaq yanaparqa creynin sumaq hatun kananpaq y wiñananpaq. Imatatas ruwarqa pay. Bueno pay, imatachus Jehová Dios nerga, chaypi confiar, atinekorga chaypi. Chayrayku creynin hatun karga. Imatachus Jehová parlarga, chay palabrampi confiarga Abraham. A ver, tumpata chaypa javarisumu fotituta. Mana chayllapichu imaspiwanchus atinekorga Abraham chaymanta javarisunchu. Fotituta churay gurimpu wasu. Chay fotituta javarisunchi. Eso, gracias. Y matatak chaypi Abraham ruwacha. Chay cochitupi toldos laitumpi tiashan, ¿chale? Señorawan, wawita, yoqallitum chaypi pikashan, Isaac kashan, Y matar ruwashanku. Chay hatun para carga, chaypi piensarishanku. Willanarikushanku, cuentanarikushanku, wawitankumanpis, yoqallitunkumanpis imata ruwashan, pullarishanku, chare. Imaynatach Jehová Dios nerga, palabranta gorga, ajinata juntarga nispanisha. Chare, chaypi animalitos ta khatigucha yoqallito. Arcama, chare. Entonces, gracias Fotitumant. Abrahamga, chay imatachus Jehová Dios zuargaña, chay imaspi. Confía yargata, atiene kuyargata, pensar chaypi, tukurek chaypi. Y matatak paimanta echak suma. Charaykucha Biblia gane, el padre de todos los que tienen fe en Hispania, Romanos 4:11. Hinatan en Abraham. Mascarina, Hebreos 11:8. Y matachus creí niraiku, Abraham ruwasqanta javarisunchis. Hebreos 11:8. Chaypi hinatanin. Hebreos 11:8. Abrahampis creesqanrayku avyasqa kaspa kasukorqa. Herenciapa hapinan karqa chay lugarmanta hacerqa. Payqa maymanchu rishasqanta mana yachaspapis llaqtanmanta lluqsirqa. Entonces, maymanchu risharqa mana yacharqachu, chantanin llaqtanmanta lluqsiporqani, pero imarayku chay imasta ruwarqani, qallarinimpin en versículo. Abraham creesqanrayku. Creynin hatun karqa, sinchi duro karqa. Entonces, kunan tapurikunanchis noqanchis, ajinachu creyninchis kasha noqanchispata. Abraham pata hinachu kasha, hina hatunchu kasha. O chayri chay nina hinachu wañuykapusha. Apagakushan, pisitumanta pis. Imaynata kasha. A ver, imatar ruwasuman creyninchik, entonces, wiñanallampaqpuni, duro kanan, imatar ruwasuman. Ichapis kay llakipi rikusqanchirayku, o kay ongoy kashasqanrayku, ichamana anchata lluqsishanchikchu, o pisi trabajoyuq kashanchik,
Entonces, imataru asuman chay tiempopi, Abraham hina. Y más tachos Jehová Dios ruargaña, chay más pi piensarizum. Y más tachos ruanga, chay pi. Taki pinerga hina, Hano gawa. Y matas para eso pi ruananchep y ya piensarizasumaña. Chay pi yuyaninchep ta churasuma, ahinamanta creyeninchep y manga, wiñanga. Pisimanta pisi. ¿Echare? Mana baño y capunga chay ninita hina. ¿Echare? Hasta wampis, imainata kaman creenincha. Y chapis, jepanka fotituta churaykurimpuayku, por favor. Chaype jawarisuma. Y chanta tapuriskayich, rexinichechus chay dibujo pikashan chayta. Rexinichechus chay sachitata. Chay wanin Dios antinkukuna toldo ruakorga. Y arikuncheña, acacia. Sachita. Chay acacia sachita nin gay in lugares maybe mana yaku kanchu kase chay kunapu viñakuna. Pero imagínate estaban chay acacia manta, chay acacia madera nin sumah duro nin. Y duro kasaraikuta imanen juro mana yaikulanchu chay kulituma nin. Mana yaikulanchu. Chay yachan sí, chay punu kulitus imainata, chay rap deshacer pacun, Entonces, chay pi javarichanche hina, chay chimpampapi kashan, no gancha frichap sa hina kashan kay mundo. Chimpampapi hina. Pero imata mana sagenanche chutian, chay acacia madera hina, mana sagenanche chutian jurus. O sea, problemas, yakikuna, causa ininche ama yaikunanta. Chay pi hasta mana piensa nacho. Hasta wanga, piensana, creeninchesta buñachipi. Gracias, fotito manta. Chaita ruasuma. Y mata ruasuman chaipa. Astawan buñanampa. Predicación mayoxirisuma. Arreglosta ruakusuma. Chairi bibliata astawan leerisuma. Videos ta kawasuma. Chairi grabaciones ta uyarisuma. Hellakunch leita chay. Grabaciones ta uyarisuma. Grabaciones tiempo. jw.org. Chay grabaciones ta uyarispa, trabajunche, piwaykushas pema, creeninche, ima pikashanga, wiñashanga. ¿Echare? Yuyayninche, imatachus Dios munan, chay imas pikashanga. Ari. Hasta wampis, imatach wasuma, mascarina primera de Juan 5:14. Imatachus wasuman, creeninche ta wiñachinapa. Chay pinin? Hinata. Tarinkin 5:14. Kaimin Dios pia tiene kuskancheja y matapis munainima hina maña koktinska pai uyariwanche. Imane shawanche maña kunanche tian. Y chapis creenin spiciasha cree tagoria Jehová. Yanapawai. Campi astawan atiene kunaipa. Ajinamante imayatapis o imayaki kunayatapis atipasuncha. Entonces, chaypi llankarinanchikasha. Creeninchekta Abraham hina wiñachinapa. Chanta wiñachektinchek imayna kanga creeninchek chay acacia sachita hina. Chay madera hina duro sin chikan. Chaypa kallpachakunacha. Kunan ñawpajman reñasumpuni. Y kunanta uyarisunchek hermanunchek León pay parlariwasunchek kaymanta. Amana pantallane ñawpajta resumentar ruasunchik. Manara resumenchik. Jehová Dios wan Jesús wan kacharichiwasan chaymandar parlarisunchik. Ya apuraykukushan. Entonces uyarisun chaypa hermanunchek renet. Uyarisqayku hermano. Sapa día, hermanos, tukuypis yakiniyuqpuni kanchik. ¿Chari? Por ejemplo, tataspa, familia, tatas hinaka, familia anchakta imaynatapas uywanamanta yakikunchik. O manchaqa tata, mama, sapayanku kanku. Entonces, wawitas ninkuta, imayatachu uywanankumanta. O golgacito faltan, chaymantapas yakikullanchakta. O piskunachus jóvenes kanku, escuelapi, colegiopi, o wakin compañeros ninku asipayanku, o
mayamantapas molestanku, entonces llakikullankutaq. Wakin taqri hongosqas kashanchik. Chari imitapas nanakumpuni, o machuyapusqanchikrayku, viejitusni kasqanchikrayku, mana atillanchikchu kawsakuyta llakikushallanchikta. Entonces nisonman tukuypis problemas yuqpuni kanchik. Llakikunchikpuni sapadia. Wakin hermanospaqa, wakinpaqa, mana hinallamanta ashka problemas rikurarbarin. Allin kakushanku, ullata problemas rikurarbarin. Entonces, llakikashallampuni. Tumpamantawan chay llakikuna chinkapunqa. Pero imapi yuyayninchik kanantiyan, imapi tukurinanchik tiyan noqanchik. Ima yanapariwasunchik noqanchik, chay problemasta aguantanallapaqpuni. Ñawirisunchik kay 2 Corintios 4, 16, 18. Por favor, mascarichak noqawan. Kay 2 Corintios capítulo 2, 4, capítulo 4, versículo 16, 18. Ninga hinata. Chayaygu manas saykunchekchu, imarayguchus cuerponchek, mawk'ayapuqtinpis, sonqunchek, yuyayninchekpis sapa p'unchay musuqyachisqa kashan. Ñak'arisqanchekqa tiempollapaq, nitaq imachu. Chay ñak'arisqanchik raykutaq t'inqata hapisunchik. Chaytaq ni imawan kitinchakunchu, wiñaypaqtaq. Y hermanos ni, aguantanapaqa, entonces ima yanapuanchikqa, kay Jehová yachachiwasqanchik. Jehovapi piensarisunchik Diosninchikpi, payqa chay llakiykunata chinkachenqa pisimantawan. Yachan payqa imamantachu llakikusqanchik sapadia. Pero payqa kusikun noqanchik mayta aguantasqanchikta, paymanta mana karunchakusqanchikta. Niwanchikta ashka bendiciones hapinanchikta aguantasqanchikrayku t'inkat hapinanchikta. Jesuspis wawanpis yachallantaq noqanchik llakiykunas ninchikta yachallantaq. Imachus cristiano hina ruwanasninchik kanchaytaqa payqa yanapanawanchikpaq kayta niwanchik. Mateo 28, 20 taqa ñawrisunkunan. Por favor. Kay Mateo 28 y versículo 20 kay hinata niwanchik. Yachachimuychik paykunaman imastachus noqa kamachirqaykichik chay paykunapis kasukunankupaq. Ama qunqaychikchu. Noqaqa qamkunawan tuta p'unchay kasaq. Kay mundo imasnin tukukunankama nispanerqa Jesusqa. Ari, Jesús entonces niwanchik pay noqanchikmanta llakikun qhawashawanchik rikushawanchik. Entonces hina kaqtin Jehová Diosninchikqa gobiernoninchikta pisimantawan kay saqra imasmanta kacharichiwasun chay llakiykunasmanta. Chaypi piensarispaqa entonces noqanchik sonqituyinchik yuyayninchik yanapawanchik aguantanapaq. Aguantay atisunchik chay llakiyninchikta y hinamanta noqanchik Jehová Diosninchikmanta mana kacharikusunchu. Qhawarisunchik imaynamantachu llakiykunas rikhurisqanta, imatachus rurananta, imayatachus ima bendicionestachu Jehová Diosninchik qunawanchikta videopi. Por favor, churarinpuyku. Adanwan, Evawan, Dios pa contrampio qharikusqanku rayku, Dios pikaq kawsaymanta karunchasqa karqanchik. Nipi runapis huchamanta, wañuymanta ayqayta terqachu. Chaytaqa runalla zuarqa, paytaq Jesucristo karqa. Jesusqa Dios pa atininwan onqusqasta sanuyachirqa.
ashka runasman mikhucherqa, wakin wañusqastapis kawsaricherqa. Jesusqa kay hallp'api kashaspa ashka milagrosta ruwarqa. Chay milagros cuentollachu kanku? Chayri aswan qhipaman hallp'antinpi sumaq kawsay kanantachu rikuchin. Aswan qhipaman Diosqa tukuy kawsaqkunaman saqsachinqa ashkhata qospa. Chayqa sunqu kamachisninman, chayqa kaq kawsayta qonqa. Imaraykutaq ahina kusisqa kawsakusunchik? Jesus tukuy nuqanchikta munakuwasqanchikrayku. Payqa kay hallp'aman hamurqa. Nuqanchikrayku kawsayninta qonanpaq. Jesus chayta ruwasqanraykulla huchamanta, wañuymanta kacharichisqa kasunchik. Jesus llatapuni qhawasun chayqa, manaña sapallanchikchu kasunchik. Jesustaq Diosman chayanapaq ñanta rikuchiwasunchik. Gracias, hermano. Y Mike, achito video haziku inchicharé, javarincha, chaypi, conanta kay tapuishito man kutrichimuachich, por favor, chay video javariskanchik mina. Kay kashan tapuishitos, a ver, tawa tapuishitos. Imaynamantataq runas Diosmanta karunchasqa karqanku. Chanta imasmantataq mana ayqayta tinchaqchu. A ver, pico trichimuya tinjael. Bueno, Kayarimanta Pacha, Adán y Eva, Kuchaykorgan, Jehová contran, Pichurakorgan, y Chairaikuk, Jehová Manta Karunchakorgan, pero Mana Paikunayachu Karunchakorgan, más bien Guaguas Ningutakdi, tú, Kuirunasta, Kuchanta Gorgango, Eresia Tajina, y Chairaikuk, tú, Kuiruna, Guañunche y Kuchazapas Canche. Gracias, Sumaku Chimunki. Iskay Tapui. Jehová Dios ta kasukuqkuna, ima bendicionestat astawan qhipaman hapenqanku. Peter?
Ari chay video pimay sumaqta jawarinche asam jepamanga Jehová Dios tanta may sumaqta mijuchenga, may sumaqta kawsanankupaq hayp'atagonga, chantapis hongos gasta sanuyachenga, wañus gasta sayarichimonga. May sumaqta pikunachus Jehová Dios kasukunku, may sumaq kawsakunankupaq. Gracias, hermano. Quinza, y maraygutas para eso picausaita atisun. ¿Abraham? Y maraykuchus Jesús ka no ganchikray kawsayninta gorkay, chayrayku huchamanta, wañuymanta, kacharichiwarqa. Hinapis payqa munan tukuy no ganchayta kusisqa kawsananchik. May vale, suma. Ima bendiciones tata mayta suyakushanchik. Ima bendiciones tata mayta suyakushanchik. Margot? Maita suyakuni, por ejemplo, que tukuy sacra chinkachisga y songo tiasga causa kusunche y wauitaspa tukuy familiawan hermanos ninche, como Isaías 65:17 ni que chay ñawpaj kaqkunaqa gongasgaña kanga, mana punita yuyarisgachu kanga, chayta sumaqta kay bendición noganchepa Dios ninchekmanta. Gracias, hermanos ni. Entonces, chayaywan causa kunanchik tian, chay aquí gunas ninchata, atipananchik tian Jehová, chay aguanta guanchik, chayaywan causa kunanchak. Gracias, hermano. Sumata, sutin charin. Hankunapis, hermanas ni, sumata kudicharangicha. Kunan parlarisunchi, simatas kunanchis, y echegorgancha manta. Y maraikutas kacharichiska, Kacharipuna watamanta y echakunanchis tiene, y maraykutan, y maraykuchis tumpamantawan, kacharichis kasunchis chayta echakorgancha. Suma y echachiykunata maskana chaypita sumaqta y echakorganchis wasipi wakichikusqanchismanta, y bibliata leerinapaqta qhawarirqanchis hermanunchis sumaqta leeriparqancha, sumaqta y echachinachis chay partepita, kinsa rikuchiykunata qhawarqanchis, ñawpaq kutipi parlarispa, revisitata, chanta, y menatach estudiachinata ima chay masmanta palabra rancho cristiano causaninchi partepita imapich llankarinanchi kashan chaypi sapa upsa para kushanchi chare mach falta shawanchi entonces chaypi llankarinanchi tiyan creenincheta wiñachinapa y chanta tukuchanapaq parlarganchis Jehová Dioswan Jesuswan kacharichiwasan tumpamantawan pisisitumantawan aguantaykunachik entonces pisitumantawan pay kacharichiwasun chay para isopi sumaq kusisqa kawsakunata sumaq hermanos ni sumaqta yachakurqanchik kunan uyarisunchik sumaq astawan sumaq discursota munakuywan p'achawan hina p'achallikuychani chayta ruwanqa hermanunchis León superintendentenchis uyarisqayku hermanoy. Agradece Connie, Jonathan. Bueno, hermanos, ni Guatemanta, Guaturi Gallaricon, Softa Quillasmanta, Tincucushanche, Guatemanta, celular nesta, Jabacuchanche, computadora nesta. Y Cusis, hermanos, Cachaico, Guatemanta, Cancunaban, Semana Tinta, Yancarizonche, Joaquín Díaz, teléfono nesta, Predicasunche, Joaquín Díaz, Cartitas, Ruasunche, Jima, ¿no? Milencawampis, Nogaps, Cusis, Cachaico, y a Chanquitzkina, Semana, Mana Zapallas, Hamushaiko, hermanoico Caleb, yo la Warmima Ima, Cusca Kai Semanapi Cascaico, entonces, hermanos, Kai Semanantintas, ¿no? Calpachasca Casunche, puras manta Calpachana Cusunche, ¿no? Y Matach Huaquichicun, Tatanch Jehová Dios, Chaimanta, Sumasta, y Achaga Cusunche, ¿no? Y hermanos, ni Kaipi Munaiman Ukurina Iquichista, ¿no? O Ñaupa Semanapi, Cachargaico Congregación Quechua Yachusmayo. Y paikunaga videitota apachimusorgache. Hermanos, Congregación Sur Quechuamanta, Maita Munakuiku Rankunata, Chairaiku saludos Nikuta Chayachikamuiku Rankunapa, y Munaiku Kai Semanapi, Rankunapis Nogaiku Hina, Kai Pachaspas, Kanaikichekta. Maita Munakuiku, hermanos ni.
Vale. Entonces, hermanos, de Kaiñaupa semanapi, quechua yachusmayupi, kashaspa, paikuna kai saluditos tapachimusorgache, ¿no? Bien, hermanos, kunanga kaimanta parlarina, ¿no? Tatanche Jehová Dios ka kusikuinio, Dios menin, Dios pa palabran pichari. Y marikuta jajina Jehová Dios ninche. Y maraikuchus paiga mai munakuinio. Chaita reparachiwanche tukuininchikta, kusisja kaita munanchaga, munakuinio kananchiktia. Bueno, kai discurso pic, chaimanta parlarizonche, ¿no? Y chapis kaita apóstol Pablo, Colosas congregación mangelga shachtin, ajinata nerga, ¿no? Jehová Dios patinin wayanapachikuspa, kikincharga munakui achawan, ¿no? Kunan imaraiku ajinata apóstol Pablo kikincharga, imagtintas munakuita achawan kikincharga. Chantapis iskaita puita kutichisuma. Imagtintas chay kikinchaspan may sumajpuni karga. Imatatas chaymanta yachagakusuma. Y kimsaka. Imainata hermanos noganche rikuchisuman achawan o munakuywan achawan hina achalikusqanchikta. Bueno, chay kimsa tapuykunasta kay discursopi kutichisunche. Ñawpaqta hermanos entiendenanchik tiyan imagtintas apóstol Pablo kikincharga munakuyga achawan. Imagtin chayta hinata nerga. Bueno, ñawpaqtaqa kayta sut incharina. Maypachach apóstol Pablo, que el gasharga munakuymanta, que el gasharga congregación, Colosas congregación. Chaypega wakin cristianos tumpitata Jehovamanta karunchakusharganko. Nisuman runasta uyarita gallarisharganko, runas qhipanta risharganko. Mana Jehová Dios pa kamachikunas ninta kasukushargankuchu. Chayrayku apóstol Pablo, kay cristianos mañana parita munaspa, kimsa kutispi nerga acha imaswan achalikunankuta. Por ejemplo, ñawpaqta apóstol Pablo, kay Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 pinerga, ñawpa kawsaynikichekta sageychek, Dios pa koskan mosos kawsaywanta achalikuich. Chanta apóstol Pablo pisqa imaswan achalikunankuta nerga kuyakuywan, kachakaywan, kumuykuk sonko kaywan, llampu sonko kaywan, pacienciawan ima. Chay iskay kutista kaywan achalikunankuta nechtin, kimsa mantañata parlarerga. A ver, imata nerga, mascarina hermanos Colosenses, por favor, capítulo 3. Y leerizunch versículo 14 tal leerizunch. Colosenses 3:14. Kai piniajina. Cusca leerizuma, hermanos, kai versículo, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 14 ni. Chantapis munakuywan achawan hinap achalikuich. Y maraikuch munakoiga runasta sumasta ucha. Kay pega Pabloga Colosas congregación manchay cristianos manisarga achawan hina o munakuywan achawan hina achalikuich. Chayta nishaktin nita munarga munakuynikicheja suti kanantian. Tukuy runas reparananku tian munakuyniyos kasqaykichikta. Chayrayku imaynata rikuchisuman hermanos ne munakuywan achalikusqanchikta. Bueno, chayta rikukun ruwasqasninchikpi, parlasqasninchikpi ima. Imaynatacha apóstol Pablo unay cristianos munarga chay munakuyninkuta rikuchinankuta kunan tiempopips noqanchik allpachakunanchik tiyan munakuyninchikta suti rikukunanpa. Chaywanpis kunanga iskay tapuyta kutichinanchik tiyan. Imaraykuta apóstol Pablo chay kikinchasqan may sumaqpuni karqa. Bueno, ropamanta parlas, hermanos, tawa imasmanta parlarizonch. A ver, ñawpaqta. Imata rikuchinchej ropanchejwan, imata runas reparanku, imaynatachus achalisa kashanchej chaywan. Bueno, chaypi rikukun ima suyumanta kasqanchejta. P'achanchejta, imaynatachus achalikunchej, chaypi runas reparankuma, kay runaga La Pazmanta.
O ninkuman kay runaga Potosimanta. O kay runaga Santa Cruz manta. O kay huchu llaqtitamanta hin. P'achamanta reparakun ima suyumanta ima llaqtamanta kasqanchikta. Ichari? Kunan munakuyan p'achalikuqtinchik imata sut'ita rikuchisunchik. Bueno, Señor ninch Jesucristo kay Juan capítulo 13 versículo 35 pinerga. Kankunach purahmanta munanakunkichik chayga. Tukuy yachanganku yachachisqasni kasqaykichikta. Munakuywan p'achalikuqtinchik runasqa sut'i reparanku chayqa cristianos kasqanchikta. Chayrayku munakuyniyuq kanapaq kallpachakuna. Iskayqa imaqtin ropa churakunchik hark'akunapaq. ¿Ichari? Ari, por ejemplo, mana ancha chirinawanchipaq astawan p'achita chompita churakunchik. Chantapis wakin kutispi rit'iman paramanta ropita especial kapuanchik. Chaytapis hark'awanchik mana huqukunanchipaq. ¿Ichari? Kunan munakuyniyuq kaqtinchik ropahina imata hark'anqa, imata hark'ama. Bueno, songonchikta, hermanos. Munakuyniyuq kaqtinchik songonchik hark'asqa kanqa mana saqra imasta ruwananchikpaq. Por ejemplo, qawarina o t'ukurina kay Riberio hermanonchikpi. Riberioqa niraq Bibliamanta estudiaspa llank'arerqa hatun empresapi mawk'a revistas k'utuspa. Kunan revista tarerqa nin k'ala warmismanta, chay pornografía nisqamanta. Chay revista qhawayta qallarerqa chayman yachaykukurqa. Mana saqepuyta aterqachu chay millay visiota. Chanta qhipanpiqa tarerqa libro sutichasqa familiaykiwan kusisqa kawsakuy. Chay libro leytawan repararqa astawan Bibliamanta yachaqakunanta. Bibliata estudiaytawan paynin ahinata nerqa. Chay millay visiota saqepunaypaqa sapa kuti Diosmanta mañakuqkani, Bibliata sumaqta estudiaqkani y yachasqayniypitaq t'ukuriqkani. Kunan imataq chayta ruaytawan yanaparqa. Tukuy chayqa nin Jehovata astawan munakunaypaq yanapawarqa. Reparanchikchu, tatanchik Jehová Diosta munakuqtinchik, munakuyniyuq kaqtinchik, songonchik hark'asqa kanqa mana saqra imasta ruwanapaq. Kimsa kaq, imaqtin ropita churakunchik, wakin kutispi herida kapuasuman brazonchikpi, chakinchikpi ima. Bueno, chayta mana rikukunanpaq chay cicatriz, ¿no? Qatanapaqnin churakunchik ropitata. ¿Echari? Munakuyniyuq kaqtinchik imataq qatasunchik ropahina. Waqkuna pantasqasninkuta. Ari munakuyniyuq kaqtinchik hermanitonchikta perdonasunchik. Nerganchik qallaripi tatanchik Jehová Diosqa may munakuyniyuq Dios. Chayrayku payqa tukuy pantasqanchikta qatarpan, perdonawanchik. Noqanchikpis tatanchik Jehová hina waqkunata perdonananchik tiyan. Munakuyniyuq kaqtinchik qatasunchik chay pantasqasninkuta. Mana chaymanta yarikusunchikchu. Itawa kaq, hermanos ni, imapaqta ropita churakunchik. Bueno, aswan k'achas runas kananchikpaq. Ropaqa astawan simpáticos, simpáticas kutichiwanchik. ¿Ichari? Chayrayku ropita churakunchik. Munakuyniyuq kaqtinchik kikillantata. Espiritualmente, hermanos, ni simpáticos, simpáticas tukusunchik. Pero chay munakuyqa songomanta pacha kanantiyan. Kaypi t'ukuri. Ichakan mercadop kashaspa o waqladop kashaspa tinkukuqa huk runawan may sumaq p'achallisqa, ¿no? Ichak corbatitayo o sumaq p'achallisqa llama. Qanchay runaman qallaykuptiyki reparawa hirotapuni asnashasqanta. Imata ruwawan. Bueno, chay rato pacha ripuaq, ¿no? Mana ladonpichu qipakuaqchu. ¿Ichari? Kikillantata nisuman. Sichus
Parlayllawan munakuyniyuq kasqanchikta nisuman. Chaywanpis mana ruwasqasninchaypi chayta rikukuman chayqa chay runaman rikch'akusuman. Noqanchikqa sonqomanta pacha munakuyniyuq kananchik tiyan. Y chayta rikukunan tiyan parlayninchikpi ruwasqasninchikpi ima. Ahinaqa sumaq munakuyniyuq kasqanchikta rikuchisunchik. Kunanqa hermanosni kimsa kaq tapuyta kutichisunchik. Entonces, imaynata munakuywan p'achawan hina p'achallikusqanchikta rikuchisun. Bueno, wahimaswan p'achallikuna, munakuywanpis p'achallikunapaq. Imaswan p'achallikuna tiyan. A ver, mascarisuman Colosenses, Guatemala, capítulo 3. Kunan versículo 12 leerisunchik, hermanos. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 tani. Kankunaga, ¿no? Kusjalerina, kankunaga Dios paqllasqasnin kankiche. Paypaq t'aqasqas may munasqastaq. Chayrayku kay imaswan p'achawan hina p'achallikuychik. Kuyakuywan, k'achakaywan, k'umuykuq sonqu kaywan, llampu sonquyuq kaywan, pacienciawan ima. Kay versículos parlawanche pisqa imasmanta. Soqta kaq munakuymanta, aswan qhipitapi chaymanta parlarisunchik. Pero kay pisqa imaswan p'achallikunanchik tiyan. Ñawpaqtaqa nin kuyakuywan p'achallikuna. Imata chayniyta muna, hermanos. Imata niyta muna kuyakuywan p'achallikuy. Bueno, chayta entiendenapaq Señor ninchik Jesucristo manta parlarisuma. Señor ninchik Jesucristo, hermanos, kuyakuywan puni karqa. Icha Señor ninchik Jesucristo runa mayllakipi kasqanta rikuspa wisan q'iwiqcha karqa. Sonqonqa ras niqcha karqa. Paypis ukunpi llakikuq karqa. Pero mana hinalla sintikurqachu. Chay runata, Señor Jesucristo, chay nanayninta o nanayninpi yanaparita munarqa. Wakin runasta qolqesituwan yanaparqa, regalos qaywarqa, ¿no? Wakin kutispi wahimastapis ruwaq karqa. Mana qhawallarqachu, Señor Jesucristo. Noqanchikpis kikillantata, hermanos, ruwasqasninchikwan rikuchinanchik tiyan hermanos ninchikpaq kuyakuyniyuq kasqanchik. Sutincharinap Greciamanta o matrimoniomanta parlarina, qhari warmilla tiyakuq karqanku wasinkupi y kosanqa derrame cerebralwan rikukurqa, ¿no? Chay rato pacha aparqanku hospitalman, hospital qhipakurqan, may karupi karqa chay hospital. Y hermanosqa repararqanku, hermanitosqa wasinkupi naranjasta mana cosecharqankuchu, mana colguesituyuq karqankuchu. Ima ruwarqa congregación, enteritota rerqanku chay naranjasman cosechanankupaq, chay naranjas aparqanku mercadoman, mercadopi venderqanku, vendeytawan colguesitullata apapurqanku hermanos ninchikpaq. Entonces, tukurina noqanchik hermanos, imaynata hermanos ninchikpaq kuyakuyninchikta rikuchisun. Imaynatash kay hermanos ruwarqanku ajinata. Claro, kunan hermanos mana ajinata ruwayatinchik kay pandemia kasqanrayku. Pero wajinasmanta, hermanos, ruwapuyatisun, ¿no? Kuyakuyninchikta rikuchisun. Iskayqa k'acha kaywan p'achallikuna. K'acha kanapaq, hermanos, chaypi k'acha kasqanchikta rikukun parlasqanchikpi uyayninchikpi ima, ruwasqanchikpi ima, ¿no? Entonces, claro, kuna imaynata k'acha kasqayta rikuchiyman nispa tapukusuman. Sumnesta congregaciónpi conectakuspa. Bueno, hermanos, ichapis, ¿no? K'acha kanapaqa kamaritanchikta hap'ichisuma. Imata, hermanos, te regalasuma. Hatun sonrisa, hermanos. Claro, mana abrazanakuy atinchikchu, ¿no? Salonpi hina. Pero, hermanos, kirunchikta rikuchisuma, asirisuma, ichare. O parlasqanchikpi, hermanos, ni anchata munakuy, kutukuyta, ¿no? O wakin kutispi, si hermanitusta regalay munasuma, dibujitota ruwasuma, y pantalla pichurasuma, tukuy hermanitos qawanankupa. Ya allinchakuqtinqa, ya apasunchik chay regalito tuwasima, ¿no? Hermanos, k'acha kasqanchikta rikuchiyta tisuman
pandemia picahtinchepis. Tukuy chayta royatisuma. Kimsaka, kumuykuk songo kaywan pachallikuna. Kumuykuk songo kanapaqa, hermanos, maita kallpachakuna. Hasta ahora kay tiempopi. Kumuykuk songoyo kahtinche, Dios pallaqtanta kamachikunas nit kasukusunche. Porque kunan tiempo pega, kay Salmo 101, versículo 5, nishaman hina, Jehová nin, nogaga nin Jehová, runay kachahkunata, wapu kahkunatawan, mana rikuita atinichonis. Ari Jehová Dios chaylaya runasta mana munakunchu. Y kunan tiempo pe, ahina runas kanku, wapu, runay kachanku, mana kamachikunasta kasukuy munankuchu. Hermanos, ni imatachus Dios pallaqtan, ancianos, kunan tiempo, kausayt hatumpa kawanapa kamachishawanche, kallpachakuna chayta kasukunapa. Ahinata ruaspaga Jehová munakuasunche. Tawaka llampusongoyos kaywan pachallikunani. Llampusongoyos kahtinch, hermanos, mana usqayta phiñarpakusunchikch. Llampusongoyos runaga, ¿no? Astawan munakuyniyos kama, echari. Chaypi rikuchisuman parlayninchepi. Parlaspaga llampusongoyos kahtinche, parlayninche, hermanos, hampijina kanka. Tukuyta yanaparenka, songocharenka, ¿no? Chayrayku llampusongoyos kanapaqa mana usqayta phiñakunachu. Mana nina hina, mana nima nirina kananchekchu tiyan. Nitaq uyanchej ujinayananchu tiyan, ¿no? Managa puraqmanta yanapakuna. Kay llampusongoyos kahtinche, ahina munakuywan parlarinakusunche. Y pisqa hermanos, pacienciayos kaywan pachallikuna. Pacienciayos kahtinche, hermanos, ni Jehová pipuni atinikusunche. Kay pandemiapi aswan pacienciayos kananchik tiyan. Predicanapa, reunionespi tantakunapa, wakin kutispi, wakin hermanos ichaman allankayniyos qhipakunku. Pero hermanos, ni kay tiempos pipis mayllakipi kahtinchepis, Jehová pipuni atinikuna. Y reparakun, hermanos, kankuna congregación pi, surquecho nisqapi, kallpachakushankiche Jehová pipuni atinikunaykichipa. Ama saykuychekchu, hermanos. Maya chanchekchu, maykajkamacha hina kasunche, pero Jehová mana sagerpariwasunchekchu. Kay pisqa imas ruwaqtinchek, munakuywan p'achalikushanchik. Pero uksitumantawan parlarin, hermanos, ney. Mascarisuman Watmant Colosenses capítulo 3, kunan versículo 13 leerisunche. Colosenses capítulo 3, versículo 13 nin. Wahkuna contraikichespi y matar ruachtinkupis, uhkunawan aguantanakuyaychespuni. Tukuy songotas perdonanakuyche. Y mainatach Jehová Dios kankunata tukuy songo perdonasurgache, ahinayatat kankuna perdonanakuyche. Imaynata munakuyniyos kasqanchekta o pachawan hina pachalikusqanchekta rikuchisuman, hermanosta perdonananchik tiyan. Aguantakunanchik tiyan nin, hermanos. Chayrayku perdonanapaq mayta kallpachakuna. Kunan kaypit ukurin, hermanos, no? Chay wakin kutis ma atikullat, pero kaywan kikinchasunchik. Kankunata, hermanos, ni gusta sunkichechu tunata, tuna gusta sunkichechu mikuita, nogama anchal gustaba. Entonces, maipich tuna tian, chaymanta, yaykuchini, kinsata, wat, fisjata, yaykuma, ¿no? Tunaga may miski, ichari, askatal mikusum. Pero imaswan kashan tuna, qhepusniyo, ichari, may kahyaps tunata mikus qhepuchikurqankichu. Makinche, uyanch, qhepulla gaman, chayta nanarpachiwanchik, sexiwanchik, maninchech, qhepulla kashan, ya puño kapusa, maninchech, chay rato pacha, chay qhepitusta orqoyta munanchik, manach, chari. Pero qhepuchikuqtinche, maninchech, mana ni uqtawan tunata mikusaqñachu nispa, ichari. Managa qhepu orqukuqtincheña, wateman tuna mikusuma.
Tukuininche, hermanos, tunasjinas canch. May miskis. Chayrayku Jehová llahtama apamuarganch. Pero tukuininche kepulla canch. Wakin kutis wahkunan kepuchisuman, wahkunaps kepuchiwasuman, hermanos. Pero chaype uskaita kepituslia orkukunanchik tiyan y hermanosta siga munakunanchik tiyan. Uskaillata chay kepitus torkukuna. Chantapis kachallamanta, hermanitos tajawarina, uskaillata allinchanatian, Biblia pinisjaman hina perdonana. Manachu chaymanta estaba entiendenapa videítot jawarisoma. Kawarina kay jepan ka videítota. Amigaiga hamunanta kongar papusga ninaver. Sapakuti hinallatapuni ruawan, mana kunallanchu. Chay hinapuni kanangri. Ni hayk'aqpis perdonasaqchu. Amigaykita perdonankichu? Perdonasaqcha. Cristianosqa yachanchej imachus allin kaq kasqanta. Chaywanpis allin kaqta ruayqa mana atikullanchu. Yacharqani perdonanay kasqanta. Chaywanpis yachaqana yanapawarqa. Tukuy songo perdonanaypaq. Chaypi 15 yuyaychaykunas tiyan. Ñawpaq kaqpi nin. Chay rato paywan alliyakunaykipaq parlarin nispa. Chaytapunitaq ruanay tiyan. Iskay kaqpi nin. Nipiman willarispa. Payllawan parlarin nispa. Ahinapuni. Payllawan parlanay tiyan. 15 kaqpitaq nin mana phiñakuspa parlari. Huchachanaymantaqa imaynachu sientekusqayta willarinay tiyan. Paciencia wantaq payta uyarinay tiyan. Chaytaqa usqhayllata ruanay tiyan. Videopi hawasqanchema hina hermanos ni wakin kutispi tunasjina qepuchikusunche wajkunatapis qepuchisunsi chari. Pero Jehová nisqaman hina kallpachakuna munakuyniyuq kaqtinche hermanitanchik hina perdonanakusunche puraqmanta. Imaqtintaq hermanos ni munakuywan p'achawan hina p'achallikuna. Kuraq supayqa hermanos ni kunan tiempo t'aqarichiyta munawanchik. Jehová manta karunchakunanchikta, hermanos manta karunchakunanchikta ima. Pero munakuyniyuq kaqtinchik imataq kanqa. Colosenses 3:14 Guatemanta lerisuma nin. Colosenses capítulo 3 versículo 14. Chantapis munakuywan p'achawan hina p'achallikuychik. Imaraykuchus ni hermanos munakuyqa runasta sumaqta uqchan. Munakuyniyuq kasunchik hermanos ni ima pandemiapi kaqtinchik, ima problemapi kaqtinchik, imaynatapis rikukuspa
uchchasqallapuni kasunche. Jehová Diosman qaylaykusunche, uchaykusunche, hermanos ninchiwan kusqa uchchasqa kasunche, nitaq Satanás ni kay mundo yaynintapis p'itiwasunche chaymanta. Chayrayku munakuyqa nirqanchik hina, chayqa cristianos kasqanchikta rikuchin. Hark'awanchik saqrimasta ruwanapaq, chantapis perdonanapaq yanapawanchik y munakuyniyuq p'achallikuptinchik astawan k'achanchawasunchik ima. Chayrayku hermanos ni munakuyqa may sumaqpuni, chaywan p'achallikuna yahinata kaspaqa may kusisqa kay tiempopi Jehová Diosta yupaychasunchik. Y hermanos, kay semanapi ahinata rikuchisunchik, ¿no? Kankunapaq programa kapsunkichik predicanapaq, kaya tardemanta gallarisunchik 3:30 de la tarde, tantakuy predicanapaq, jueves pagarimpi y chantapi chisimpi, hermanos, ¿no? 6 de la tarde predicasunchik teléfono nesta, pagarisnimpi cartitasta ruasunchik. Hermanos, kankuna sumaqta ruashankichik, kallpachakushankichik, chaymanta kusikuyku, y kay semanapi munaykuman sumaqta predicacionpi apoyanawaykuta, ¿no? Haya tantakuy kapuasunchik precursoreswan, y domingo pagarimpi, hermanos, iskay discursos kapuasqayku sumaqta kallpachakunanchik, ¿no? Wale, hermanos, ni entonces ajinata tukukun kay ñawpa kaq discurso y kunanqa kay tantakuy tukuchanapaq tatanchik Jehová Dios mantakirina tukuy songoan kay taki kashan 107. Jehová Dios munakuyta yachachiwanchik ni ajina sutichasqa. Chanta kay tantakuy tukuchapunawanchikpaq mañakuywan, hermano Valdivia, por favor, Gabriel, oración ruaripuasqayku kay tantakuy tukuchanapaq. Takirin, hermanos, kalpawan tukuy songoanima. Taki 107. Por favor, Jairo churaripuayku.
mañakusuncha. Maimuna kuneo tateo Jehová. Mai kusisca como camuiño para equipi, gracias nispa. Y maraikuchus kan sumasta Jehová wakichinki no kaikupa kai suma alimento espiritual. Jehová Dios y achicorcaigo y mainatachus zonai gutian familia hina purasmanta munakunai gutian Jehová Dios. Charaigu gracias neita munaigu ganta Jehová Dios neigu. Y maraikuchus kan sumasta Jehová permitir iguaiku, hasta egipi, tukuyajina, kasaiguta. Jehová Dios zapadía pasachtin, siempre ganta tukuisongo sirvita munaigo. Charaigo gracias nigo, kai hatun bendición guasaigo manta. Kai tanta kuimantapis Jehová Dios, gracias nita munaigo. Chantapis piscunachos con esta kunko, y maraikuchos kai semanapi Jehová maya especial kanga no daigo. Sumas kalpachaskas kanaigupa Jehová. Gangwa que chinque tukuy, sumachta chaita, yajina manta Jehová, puras manta calpachasas canego. Gracias Jehová Dios nigo, kunanta neita munaigo, gracias. Y maraikuchus Joaquín hermanitos, ashka hermanitos, mundo untimanta, calpachacungu con esta kunancupas kaitanta kuikunazo. Ajina manta Jehová Dios, familia jina, ganta y pechanegupa. Kunanga, kusisgas, kai mañacueta, ganta haiwarita munaigo. Y chaitas oseo Jehová, o hay Jesucristo su tiempo. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Imainaya. Buenas noches. Buenas noches, hermanas. Buenas noches, hermanos. Imainaya Casanquichis. Hola, Evita. Hola, ¿cómo estás, hermanitas? Hermanita Bien, Teo, bien. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola a todos. Hola Yolita. Hola Caleb. Hola, hermanas. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Ahí estamos, buenas noches. Chao, Evita. Hola, Rosita, ¿qué tal, Alicia? ¿Cuántos hermanos conocidos? Qué lindo, ¿eh?